I pozdrav ljudi, Mladen Vladić ovdje i dobrodošli u još jednu epizodu Roblox igara. Kao što možete da vidite, danas igramo jednu trku gdje sam ja u nekoj lopti. Ovako, i malo će pagovati zbog bandikema jer mi laptop jer ne znam zašto se kad snimam preko bandikema ne paguje, tako kako god. I evo, sad malo ne paguje ovdje, znači vi ste neka lopta, mislim vi ste ovdje u lopti. I tu se trkate. Sad imate sajt kad da ukucate, znači mislim neću mene dobro sajt nekam. Moj sajt već YouTube kanal i sada vi tu trebate da nađete, znači bilo koje igre, znači to je YouTube kanal. Znači sve to iz njihovog kanala i ja sam našao ovu zanimljivu igricu i još puno njih. Sad vidim mogu da skačem. I eto, tako da sam ja uspio to da nađem, sve smo radili lepo. Uvijek ostave link. Jer znači obožavam njihovo, znači kanalu imaju baš sve one najbolje Roblox igre, valjda što su oni pravili. I evo trekamo se, znači najbolje sve moguće igrice iz Robloxa. I sad ako se pitate što mi je ovakva grafika, sada da vidim da malkice povećam. Eto povećao sam grafiku pa ću bagovati malo. Morao sam da to uradim. Znači ako se pitate što ne snimam sa ovim kako se zove ako se pitate zašto ne snimam sa facecam, to je zato što mi je ovdje mračno i već sam jednu epizodu snimio i ništa mi se nije vidjelo i rekao sve će biti glupo, ne valja ništa. I onda sam ga isključio jer eto. Tako da znači vam je 55 sekund, 55 sekund. I video sam kad su me ona dva skatera kad smo pričali. Hvala vam na podršci, znači mnogo važno zima od 18 subscribera. Puno vas mi je dalo podršku, hvala vam. Stvarno vam puno zahvaljujem. Znači verni ste. Inače ništa, ajde. Ništa, da li ja mogu da kupim? Aha, vidite se.
što je ekstra. Znači, meni je sve ovo besplatno. Čoveč. Nemam pojma, samo da se trkam i sve to. Nego, sam da vam pokažem, ajde propustit ću ovu trku. Da vam pokažem, evo pogledajte, ovdje da pišem, ako nekog zanima kako igra diviziju, ukucite ovo E, G, A, C, znači za igranje. I sada tu stavite neke smešne pokrete, tu se vam pokažem, sigurno znate, znači crtica E, danče i kosa crta E, odvojeno danče i eto vam igranje, ali ne može ovdje da igra zato što je lopti. Ovo je bit će kratak gameplay, ovo je 10 minuta, završimo ovu trku i završimo ovu trku i gotov je gameplay. Znam da je sve nekako brzo trajalo, ali nemam dovoljno vremena da snimim. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog kratkog gameplaya. Vidimo se do narednog sljedećeg videa.